ngiyabingelela abazalwane, obaba, babutshali, obaba bonke ngicela ungababali ngoba khona bazosuka besale ngephutha. Omama, osisi, abantwana abancane egameni leNkosi yethu Jesu Kristu, ngithi uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, ngiyambonga uNkulunkulu. Ngiyambonga. Ngiyayizwa inhliziyo yami izwa ubuhlungu engingakwazi ukuchaza. Ngiyambonga bazalwane uNkulunkulu. Ngiyambonga. Kwesinye isikhathi kuba sengathi mhlawumbe sithanda ukukhuluma kuze kweqe. Noma sithanda ukufakaza sithanda ukufakaza singaqedi. Kodwa indlela umuntu athandwe ngayo iyona eyenza ukuthi umuntu alangazelele usuku sokuthi Nkosi uJesu ngiyabonga. uNkulunkulu anibusise bazalwane. Kuthinteka nje lokhu enhlizweni yami ukuthi kulezi insuku ngikhonza kabuhlungu la engihlala khona. Ngikhonza kabuhlungu kodwa ngiyambonga bazalwane uNkulunkulu. Umntwana engihlala naye, umntwana osekhulile ngoba ngicela una 23 akasiyingane lo muntu. Kunabambolekile eTop khona la esihlala khona kodwa ke engasonto. Udlala umculo, uphaphama ebusuku ngabo 12 udlala umculo. Uyazi kwesanti ngilale ngize ngiselwe. Kodwa inhliziyo yami ngiyayizwa ithi angithi Nkosi ngiyabonga. Yebo. Noma kunjalo, ithi inhliziyo yami ngithi Nkosi ngiyabonga. Kulezi insuku udikile ngisho ukudla. Kodwa ukuthi angithi Nkosi ngiyabonga ngoba isizathu angisazi. Kodwa nje inhliziyo yami iyambonga bazalwane uNkulunkulu. Uma ngithi umuntu indlela enza ukuthi afakaze ngayo, indlela athandwe ngayo. uNkulunkulu ngendlela angithanda ngayo mina nangendlela angithande ngayo. Ngafike esontweni lami engakade ngikhonza khona sengiyumzalwane. Kwanezinto engizizwa ukuthi azihlali kahle. Kodwa kwasho ukuthi ikhona lento eshoyo ukuthi sengathi ngingaphuma. Kodwa yabona ukufika ukucabanga ukufika ukubona kodwa khona kunezinto la engizibonayo ukuthi ezwini ziyaphambana. Kodwa ngangambuza uNkulunkulu. Ngikhumbula ukuthi ngelinye ilanga khona abazalwane sikhonza sisakhelene nabo. Ngelanga benginokubavakashela into ebengiyithanda ngabo. Bengithanda inhlanzeko, hayi bebehlanzekile noma kungakho ukuthi ingaphakathi lomuntu uyalazi. Bebeyihlambulula. Kusho ukuthi mina bengingaqondi bengazi ukuthi inhlambuluko lapha noma bayafakaza bathi ngiyambonga uNkulunkulu ngiyazihlambulula. Kusho ukuthi mina ngingenayo understanding. Kusho ukuthi nje bengibathanda labo bazalwane kangangoba noma mhlambe behlelwe inkonzo bengeke ngize ngicela ukuthi hayi bazalwane ningibani. Mhlambe ake ngithi mhlambe ngabojulu bengengayi mina la ngikhonza khona. Ngihambe na kunento ebengiyithanda kube bengidonsa. Angithi bengidonswa inhlanzeko angikubeke nje kucaca inhlanzeko ivangela ubengiyithanda belihlanzekile. Kukhona nelilanga la ngididekile la engade ngikhonza khona. Ngididekile sekuthi angiphume. Ngelilanga sengifikile la besihlanganyela nje nabo futhi nabo bebekhonzile. Shuthi ngendlela ebesithandana ngabo, ebesithandana ngayo nabo bebefisa ukuthi ngikhonze la. Ngikhumbula umzalwane wazi wangibiza ukuthi hawu bani sisibanibani. Hayi nje bonje sengathi uNkulunkulu kubizele la. Bese ngithi kuyi hayi ma uNkulunkulu eseqinisekisile hayi bazalwane ningasabi sizokhonza kanye. Ngelilanga ngifike anivele bengijwayele ukuthi ke ngilove enkonzweni. Ngingareport ngivele ngize kulabo bazalwane nje. Ngelilanga kwase kuthi angisukume ngizinikele. Ngase nginqumile ukuthi hayi ngizothi hayi bazalwane sengizokhonza nani. Angazi ukuthi umlomo wami wavela wakhiywa yini. Uphila nje wavela wakhiyeka wathi nje ngagcina ngingadokhuzanga ngingashonga ukuthi ngikhonza nani. Bese ke kanti uNkulunkulu ungibekela ukuthi siyezi isikhathi. Hey uNkulunkulu ngiyambonga bazalwane. Siyezi isikhathi lazo vula khona ikhaya lezwi avula intaba yendlu kaJehova kuyabonela. Ngiyambonga ke bazalwane. Bekuyilokho ukuthi angithi Nkosi ngiyabonga. Ukuthi mhlambe ngikhonza kanjani kodwa nje ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ilokho nje ngifisa ukusho ekseni ukuthi hey ngihlawulela uthanda uNkulunkulu angithanda ngalo noma endleleni ungasahambeki angisho kanjalo. Ziyafika lezo ikhathi. Uthi uzwe ukuthi into engikhonza ungathi ayikho. Kodwa kube nalokho kulangazela ukuthi hayi angiqhubeke. Ilokho nje baza nokufishana engifisa ukuthi hey uNkulunkulu ngiyambonga bazalwane. Ukuthi endleleni yami uyangimela.
kukhona lapha elithi izwi laNkulunkulu kothembekile uvele ethembekile. Mina kangethembekile angeke ngiqiniseke ukuthi ngithembile. Kodwa ngiye ngimbone uNkulunkulu engenzela ukwethembeka ngendlela engakwazi ukuyichaza. Uyabona nje kulezi insuku ngilala kungalaleki, umzimba ubuhlungu inyawo, ubuhlungu izandla, ubuhlungu ngisho inyawo. Uyabona nje ngize ngasho ngelanga ngathi Nkosi yami angazi ukuthi kwenzakalani. Izinyawo angazi noma amathambo kodwa ngiyambonga bazalwane uNkulunkulu. Yabona nje khona into eyathi izolo kodwa Nkosi yami umzimba ubuhlungu kangaka. Kodwa ngithi mase ngilele ngithi angikwazi ukungaya enkonzweni ingane ngiyavuka uma kufanele ngiyemozi ngiyavuka uma kufanele ngiye eToleni sekufanele ngiye enkonzweni ngawezi ngivele ngizwe amandla angazi ngivele ngizwe nje amandla uNkulunkulu enginika athi hayi kuyahanjwa. Ngiyambonga ke bazalwane uNkulunkulu ukuthi ekseni uyinkosi nomsindisi wempilo yami. Ilokho nje ngifisa ukusho ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu endleleni yami unginika amandla amasha usuku nosuku uJesu Kristu inkosi.